Leader kwan say that be MPP4 say one franka tuni na Ghana fo nyina so gine tumo ba be mampani ye Dr. Afriyie Akoto ne wode sembi to dwachire mu say ne breso wono akasa ne nyam samu and ode ekwaji sika $2 million every World Bank ho de be 3 crop project no oni Adom Kasee edin komo Kaneso afua no hwe kuayo ene enuane so Dr. Afriyie Akoto edi atoja se wono akasa ene wo pinchan World Bank ema wonom ebeboa Tree Crop Development Authority dwumadie ewo mayimu ne kasa yemu ene wo chire mu se de na aban echiche $5 million afibia ewo mfie miensa na edikan a wote Tree Crop Development Authority no na enso ani eno nti ene hye ni nkran ye ma wotu sa na mo no panyin a wo hwe ni mu kwan se obinya akwanya abedi MPP amanyuku nanim na enam so ama mafoto abama no ama na be omanpanyi ewo maimu no e de sanse mi tudwa wa bra boye nsem trofo nhyiamu ensem bia aba nkrata mu se World Bank ma Ghana sika $200 million na order abeso ekufu fra aban no atia e free Tree Crop Development Authority. A Tree Crop Development Authority no nuabansia ena yaka bomu anda sa company no say aban behwe ama is the bia koko ebe mfie oha na akire ni koko a na hwe omen nanso ye wo nuaba enokra wo bo chen koko wo amanone market nanso ye mfa ye ni hwe ebu ani aguso na da bia koko ya na ede ye adwuma san nuabai wo di koko kan ho afibia no wo muntimi ma even $1.5 billion and so the same nuabai uko Cote d'Ivoire Ivory Coast and ma wo $7 to $8 billion every year na chese ibitimi aye na eno no na me hwe no me ye se da bi me call World Bank for nam no ma ko din komo nam de dadari nyina akire mu say ye hia mo ampa so me call he no the country representative of the World Bank me friend no by my office